kasalanan at sablang lubis. Sa langit yato at kayang asin, yain kaya sa yain ikila. Valena parin, valena arin, bansang iniling, taong repili, dayang ewanin, Busan naning yato, man kaya muyen. dapat patutup. Kilagyan ng pamponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Ingenu mantabeya ke kayo. At keka antemurin, Maya payabak po kekongan. maya payabok po, Monsenyor. Kapatad, nganing Domingo ngayti, at tiyuta na king kalabing apat a Domingo na ning karaniwan a panahon. Pangadita mo king may paing Diyos, tuknang nesana ing kakalat a COVID, emo ketiking probinsyang Kapampangan, nuneking mabilog ayato. Sakane sana may paing Diyos, lalong-lalo na ketiking balen apalit. Pangadita langan ding naganang apektado kaniting sakitayan, mananasanang ing karelang kasalpantayanan, maging matibeya at agyudang dalan. Sisyantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryos. Gano'ng Jesus, larawan ng ipa, mabagal kang mimwa, labis-labis ka lugod, Ginoo pakalulo. Gino pakalulo. Eso Kristo, mayap ka karing sabla, maganak ka at mit mong pakalulo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Gano'ng Jesus, babangon mo ring sablang misakab, at ang tabayanan di sablang mibabayatnan, Ginoo pakalulo. Gino pakalulo. In Diyos amay payang totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alang angga. Amen. King Diyos, ligaya King Diyos, Ligaya king Diyos, ing batas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing batas sa banwa. Karitamo, ang kaluguran, Pupurihan ng kaparangalan, ng kapaligayan, ng kasasabanda. Pupurihan ng kaparangalan, ng kapaligayan, ng kasasabanda. Kapayagan, karitamo, kayang kaluguran. Pupurihan ng kaparangalan, ng kapaligayan, dapat sa sabanda ka. Pupurihan ng kaparangalan, ng kapaligayan, dapat sa sabanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king
ligayang Diyos ing Manalangin tamo. Oy pa, king pangabang ng iba't king kamatayan, ning kekang anak, may bayit ing bayong biye, ing pibatan ng pamaylasa, binalik na ing kapanayan, king meto nga yatong migma ng kamatayan. Paintulot mong kapilan man, kaya siro ning kasalanan, kapamilatan di nga lang anggang pangako ning lilipas at tula. Gawin mo kaming parating kasanmetong mo, ban mi pabanalan ing tula mi, at munyebye ilugod mi, itiadwan mi, kapamilatana ning ginuming Jesucristong anak mo, Diyos sa mabibyet mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libruning propeta Zacarias. Inginu sa sabyana iti, magsaya kayo king puso at kaladwa, memalen ning Sion. Kulisak kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawan niyo ing kekong ari, daratang ya ke kayo. Daratang ya kambe ning pamagwagi, ampo ning tagumpe. Dapot mapagpakumbabaya at metong yang hasno ing sasakyana, metong yang bisero, anak ning gaindong asno. Ilako nalar ang karo de gera, karing Ephraim, at din kabayong pakigera, karin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit king labanan, kaya lang ang siran. Inke kong ari, kapayapan, inkayang itatag, libutad, din miyayaliwang kayarian. Inkayang pamamahala, magmula king dayat malat, angga king kasumangid, dayat malat, manibat king hilog Euphrates, ang gana, karing sikoti, ning yato. Ingamanu ning Ginoo, Salamat king Diyos. puriyan ke ing lagyumo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Ibulalag ke ing kekang kamalan, o kakong Diyos at Ari. Alangangga ing pamipasalamat ko kekam, king balangaldo pasalamatan da ka, at puriyan kapilan paman. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Malugod iya at mapaglunos in Ginoo, banaya dya king pamimwa, at ekukupas ing lugod na, mayap ya lugod in Ginoo karing sabla, in kayang lunos, at yu king sablang dapat na. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ipamailitara in ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Tapat siya ing Ginoo karing sabla ng pangako, at pangangan mayap ing dapat na. Sa saupa nala ring maliligalig, at tatalakad nala, retang at siyo king kabiguan. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo.
karing tao Roma. Kapatad, kayo mabibiye agpang kingaduan ning ketutubong pangatao. Nune mabibiye kayo agpang kingagyag ning Espiritu. Nung tunepin ing Espiritu ning Diyos, manuknangan niya kayo. Ninuman ing ena panuknangan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung ing Espiritu ning Diyos, apepasubling miye kang Jesus, manuknangan niya kayo. Ing pepasubling miye kang Kristo, pasubyan nila namang miye, ring katawan yung malalaso, kapamilatan ning Espiritu ng manuknangan kayo. Uliniti, kapatad, atin tamong katungkulan, dapot para mibibye agpang kingagyag ning ketutubong pangatao tamo. Uli ning mabibye kayo agpang kingagyag ning ketutubong pangatao, mga mate kayo. Dapot nung agpang kingagyag ning Espiritu, papatenyo ing marok ng pamitan ning katawan. Mie kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Igpa, ginuning banwa at yato, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ing Ginoo mantabeya kayo. At keka antemorin, Pamamasang ibat king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King oras sa ito, nga nang miksalitang Jesus. Ipa, ginuning banwa at yato, pasalamatan da ka, uling pepakilala mo karing taong musmus, ingay mo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Way pa, uling iti yung sarili mong tula at kaburian. Ing sabla, binyena ka na ko ng ipako, at talang makakilala king anak, nung emo ing ipa, at talang makakilala king ipa, nung emo ing anak. At detang biryanang makakilala kaya ning anak. Lumapit kayo kanako, ikay sablang magkakasakit, at may babayatnan king kekong pupusanan. At ako dinanda kong kapaynawan, pusanan niya yung paut ko at mag-aral ko kanako, pablasang mamuko at mababalo. At makatuklas kong kapaynawan para karing kaladwayo. Mayan niyang dalan ing paut ko at ing mabayat ing papusan ko kayo. Kapatag, ing maya pabalita ning kekatamong sariling kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaluguran ko kapatad, dakal na rin tatakot kay katamo, potang miyawat tamo king COVID-19. At yan, ing takot, stong alata nga kakit king kay katam paligid, naning gagawan tamo, ana ng palatang lulwal, akakalingwan tana,
ing safety na ning kekatang sarili. Nya potang ating ababalitan tamong lalong-lalo na nung siping yembale, kabaryo ye, kanita ko pa mimingat, kanita ko pa musasabing ekolumwal. Nya pa'y tulutan na ni Ginutang Jesucristo, kaluguran bininyagan, ining COVID na yan, bante ko payang itangan sabla, mimingat tamo, lalong-lalo na, kareng kelalakinan potang miminum lang alak, naning gagawan da, pipasapas daing meto nga baso, at inumande, etabalo, ating affected ng COVID, karetang miminum, ang ganang miyabenongan. May nga rin aking pamilya, hanggang asawa me, hanggang anak me, may dapat inuman ingkayang sobrang danum, o nanumang sobra ng soft drinks, wala namang sobra ng ininom. Uling daralatay tang bakterya niya itangan maka-face mask tamo bang kanita elalulwal tang kekatang saliva abalo tamo dakalya bakterya yung kekatamong mismong saliva manibatan king kekatang lalamunan hanggang kapatid me, hanggang asawa me, hanggang anak me dapat mimingat mo inuman sobra na banting upayang mimingat tamo ing makanyan aparalan. Yang ebangelyong dibdam tamo ngening kayal dawan na iti kalguran bininyagan at ding kasanting adwalang bagay ding burikong pabakal ke kayo ngening aldong iti at sinabi ni Ginutang Jesucristo yang menalangin niya kipanakimbanwa ipapasalamatan da ka, ingay mo pepabalo karing mismong matenakan, karing makwalta, pepabalo mo karing musmus, karing salunan, karing makasalanan. Ikatwa, kalguran bininyagan, naninbitasyon na ni Ginutang Jesucristo, may kokeni, ikayo nang libayatnan, kikayong pupusanan, uling ako ing mamye kasngawan ke kayo. Kasanting na mayang makayatma isitwasyon ng krisis ng pandemya ining mensay na ning ginuke katamong kadwa. Muntatam ketang mo muna kaluguran bininyagan tang pepasalamat siya Jesus kang ipana. Bali po kaluguran bininyagan ing meto nga tao mangailangan tang appreciation. Karen nang pengari, potang inganak yo at nang kasipag, o iya magara niyang masalese, nung ingmeto nga tatong ang pangima, ina-appreciate ang gawa ng mismo ning anak na. Uling tao tamo naman, muli nagsabihan, kaya midinan lakas loob para continue na itang kayang sipagan. Makanyan mo naman human nature, tang appreciation, kailangan tayo. Antimuha ko bilang kekay kura parko at nung karakal din kekay yung gagawan ki parokya, you need my appreciation. O kasanting na, nakalasalamat, walang biyasa ka. O kaya, po tangating may regalo keka, kalagurat bininyagan, sabihan mo nakalasalamat, kasanting na nibiyem mo regalo. Dakala kay katamay labyas ang mag-appreciate king nanumang blessings tatanggapan daw king hapong Ginoo kareng kalupad ang tao dapat yan kaluguran bininyagan nga na ning Ginutang Jesucristo ipa nga na pasalamatan da ka uling ngemo binye kareng makwalta kareng matenakan binye mo kareng kalulu, salunan, ang popang makasalanan. At yan, kaluguran bininyagan, nga naping propeta Zacarias, kimumo ng pamamasa, ding mismong Diyos-Diyosan daring pagano, metulan Diyos-Diyosan, antimong metungayari, ang pong mayupaya, kalupa ng pero, munta ka king Egypto, akit mo ret ang pyramid pepagawada, dig pero ka rin
burida maging immortal ing bieda at hanggang mabiyayang yato kikilalanan doring pero. Dapat makayaliwa ing ginutang Kristo uling nanularing waliting pepakit na ning Ginoo kay katamo takayang kababanalo ang temurin tangkeyang mismong malugod imbalang metong kay katamo. Nano yung ari tamo nga naping Sakarayas, ing ari tamo niyang minunang Domingo de Ramos makasakeyang mismong asno at niyang makasakeyang mismong asno akakit may metong aaring mababalog makasakay king asno at yan kaluguran bininyagan iya ding ari daring kalulo yang ari daring mababalog at yan dakalya kakaluguran uling iya migbabaya king kayang pamibiyebye nya sana detang ketasan katakawan king upaya kisalapi ang popaytang mag-self-righteous kalupada ding pariseyo alala king bokabularyo na ning ginutang Kristo banting upayang itangan sabla maging mayap tamo. Nanin dapat tanggawan kalguran pininyagan potang metong tamo karetang awsanang tatanggap kaya. Dapat kang magpakumbaba. Uling itangan kailangan tamong maging kalupanan ng Ginoo bilang metong nga Kristiyano tang mababalo uling stungating inner conversion deep inside our hearts kanita taya mo at tanggap ang Ginoo tayong Kristo bilang metong ayari king kekatang pamibiyebye. Kadwang point sa brikong payabot ke kayo. Meko Kenny, di kayong bibayatnan uling ako'y bibye kasgawan ke kayo. Nanularetang awsan tamong yok kababayatnan tamo. Ilapin detang batas ng Moises, ilapin ding batas na ng Diyos, the divine laws, di nga pulong utos na ng Diyos, maralas kaliguran pininyagan, potang makayakma ing biyatamo, karing apulong utos na ng Diyos, balatamo mabayit siyang mabayat, uling etabisang lumwal king masala. Potang mabibiyatakin dalumdum kaliguran pininyagan, bibabayat ng tamo, may ngari mo yung padre de pamilya, at tinyang number 2, si Sesen, para kaya at nagkabayat, potang muli aking sarili ng pamilyang number 1, potang arapaning kayang asawa, arapano rin kayang anak, bibabayat na niya, kalgurat bininyagan, uling eusto, igagawana. Nya nga na ni Ginutang Kristo, may kokene, ikay mibabayat na akong mamye sikanan kay kayo. Muli nagsabihan, kukumbira na kataning Ginutang Kristo, magbalik kaya, tang itamo, magbayo tamong biye, tang itamo, katuparantala, digbatas na ng Diyos, at sungating kapag subukan ang pamagbay kimbiye, siguradong maging mayan ing daralanan mo. Po experience ita, kwanta mo, ing ganang dalumdum na nimbiye, ing kasalanan, ing makahusto, potang diretsyo na ing biyetamo, at nagkayan, ing panamdaman tamo kimbiye, maging masaya ka, at ing kagkapayapan, king kekatampami biyebye. O yan, ing buri nagsabihan ng Ginoo, kaniting krisis na ng pandemya, itangan nanungan ing mismong daramdaman tama kakitkin television at dapat tamong ingatan at gawan. Manusgamat, mag-face mask, at timurin distancing, at kay Batnanita, etama kain lulwal, at sunggewa tamo yan, kalgurat bininyagan, ay wasan tangan ing pandemya ngayon, at ligtas tamo, uling tutukit tamo, ketang batas para makakayap kay katamo, at maging mayan,
banting upayang enay kumalat iting awsan tamong coronavirus king kekatamong komunidad. Bendisyonan na katam ning mayupayin Diyos, talakatangan ngeni at proklamatay kekatang kasalpantayanan. Sa salpantay ko, King Dios, igpang mayupayang tuto, linalang King Banwa at Yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginotamo, pengagli King upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako keng krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabye ang pumenga mate, sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ning Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublier meding mete, at King Bie Alananga. Amen. manalangin ta kang Jesus sa kekatang Ginoo, mituturo ka ring tao king tunay kabyasnan ning pakalulo at lugod. Kekatang pakibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, ituro mo ring matalino at mga biyasang maging malati at mapakumbaba, banabulalag mo ing lugod ning igpakarela, inya ngaming manalangin keka o Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kailangan magdalang mabayat apusan, ipabalo me karela ing mamo ng pawod ning ebanghelyo, ban atalastas da ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring ating pakibatan king kapakanan ding bansa, iturumong bisakwil king gera, at magdulap kapanayan at kapayapan, bate king kultura, ban akwarang akilala ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pinilira ing sumuyo ka ring kalulong dili, bustan mong ela masisiralob, ban aranasan da ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay kamingang atyo karing komunidad ming Kristiyana, atuklasan mi sana karing panalangin, at king tinape pisusuluanan mi, ing kapayapan apengako mo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Thanksgiving and good health, Alice Garcia and family, Aidan Monet Briones and family, Carmelita Bustos and family, Danny at Teddy Bustos and family, Lourdes, Nelly, Pepito and Cora, Ernesto Perla Cabrera and family, Bart Barret, Ling Ling Ramos, Mark at Rowena Ramos, Carmelita Dison and family, Flores family, Chito Gonzalez and family, Ronald Sunga and family, Renato Danting and family, Paul Nabong and family, Julius Manlapas and family, Catalina Manlapas, Sally Nucom and family. Thanksgiving and petition, Mario at Cora de Jesus. Special intention, Jobal Mecca, Stella, quick recovery, Milagros Gregorio, Huy Manabat, safe travel, Jeffrey Dison. Pangaditala naman di kaladwada rin kapatid tamong Yateria Belen at Benjamin Bustos, Dr. Armando Garcia Sr., Pilar Okchige, Celestina Tobita Lusana, Eustaquio Tangelina Palsis, Belinda Umali, Pablot Marina Gamboa, Nicanor Punsalan Sr., Ronel Andrin,
Rogelio Camaya Sr., Emerenciana Guerrero, Janus Arian Arceo, Romeo Pamintuan, Felix Talavera, Mario at Cora de Jesus, Serviliano Cabrera, Noel Lomerio Sr., Padre Yabardo Montoya, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy, pagdinda mo rin kay donan da rin kay kang anak, palablaban mo parating kasalpantayanan mi keko, tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin tamo kapatad, banding kakot kay kayon daon, matanggapla arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, paintulot mong iting daon king kaligayan ning kekang lagyo, padalisaya na kami at dala na keng ilapit kimbye alang angga, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimorin, kasyoring pusuyo, bakayat nano king Ginoo, pasalamat ta kin Diyos a Ginoo tamo, iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin oy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginoo. Paulini lugod na kimpalpikasalang tao, bebanay kayang sarili, ban ni bayit king meto nga berhen, king pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pikaluba na kaming bye alang angga. Walinita kamberin sa blangkoro ring angel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kalantok ng dampamya kapuryan keka, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato, king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo Ginoo, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana dating ngayon aslag ng banal na espiritu, banparake kami, malyalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang loob kimpamaylasan at kamatayan, kinuaning tinapet pepasalamat siya kaya, pirasone, benyene karing kayang disipulo at ngano,
wananyay ikongan at kananye, iting kanakong katawan ami daon para kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya, benyening kalis karing kayang disipulo at ngana, wananyay ti ikongan at menungko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, daya ning bayo talangagang tipan, amibubu para kayot para karig sablang tao, bangketa patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Talakatangan at kantateng misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo. Niyang ngening gaganakan mo ay pa ikamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo. Darang miyakeka iting tinape ning bye at ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamat keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Pakmabami naman pagamwa mo, king kaming ansanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan megining Santa Iglesia makalaganap king meto yato, banbiganap yasa kilugod, kambening ke kaming Papa Francisco, Florentino at Pasiano din ke kaming obispos, adig sablang pari, diakono at religyoso. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay naon at maninayang pangasobling miye, adig sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo keng karapat dapat magkamit kimbye alang angga, man kambening nuan na beren maring daning Diyos, kambenang San Jose keng esposo, adig sablang apostol at banal, at tinupat kimalmong kaburian, king kekabaning panawon, kuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang totoo, kagamning banal Espiritu, kuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Kapatad kan tatay ngagnanagnan ng ipami. Ipami at subanwa ni sambang yaing lagyo mo. Datangin kayarian mo, may pamintuan inglog mo, kete sulit antipan mo, may pamintuan inglog mo. Kakanan mi King Aldo ibigay mo ke kami King Aldo ang poni
ipatawad mo ket kami. Sala ket ka, ang tining pamamatawad mi. Karin ikasala ket kami, mga emo ket kaisa welking tukso, nane ikabuski maro. Ikabus mo kami o Ginoo sablang maro, malugod mong ipagkalob ing kapayapan kay panahon mi, bangking kasaupaning kay kang pakalolo, prati keng mikabus kay kasalanan, beligtas keng sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, keng panyatang ng Jesucristo, kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian ating kayupayan ating ligaya manggaman kingalanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nelawan ming kasalpantayanan na ning kay kang iglesia, pamayapan may pambilugan nakpang kikaburyan mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman kay ngalang-angga. Amen. Kapayapan ng Ginoong mantabeya kay kayo kapatad. At keka antemoren. Timanan tala ring siping tamot betayng kapayapan karela pisuwid. Nyoing kordara ng Diyos, nyoing milalako kay kasalanan ng yato, wala ding mayaws kay nga puna na ng kordero. Gino ay kumatampang tanggap keka, dapat yakas me nga mano mo, kumayap na ako. Para po king organisado at maayos sa pamakinabang, manatili tamo pong makaluklok at panayan tala pong lumapit ding asherets kay katamo, ila po ing mamya instruction nung nakarin tamo pumila, dakal pong salamat.
Para po karing sisimba king karelang pibale-bale, pangadyan tayo po ing dapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umay kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Siklod tamo po at pangadyan ing oratio imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, apepasakit na't may kamatay na karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurse at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula nga lang hanggang kapainawan, detang mayawan na bie, pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasawap kami karetang at choking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patoknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi, pagkalam mo itiking kapamilyatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, amibibiyang pomagari kambe mo, king kametongan ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalang induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanwanan a Virhen. Sagradong puso ng Jesus, Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Patriarca San Jose, San Rafael Arcangel, San Miguel Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Apostol, patulunan ming San Pedro Apostol. Atin tamo pong second collection para po king kakatamong church restoration. Dakal pong salamat. Kabo pong mag-second collection la, kim daratang Martis, magmula ng nobenaryo ng Our Lady of Mount Carmel, balang alas 7 na ningabak, baluta milagrosiyeng Birhen, pasap tamo, bangkanita ay wasan tangan in pandemya, king kekatamong lugal. As usual, ni kekatang misan tutuki alas 9 at 10:30 in the morning at potang katpanapon alas 5 at alas 6 medyana ning bengi. Ila po ring misa tamo for the meantime, kabang alang misa kareng barangay, o reta ring misa tamo makasentro langan ketiking parokya. Dakal po salamat, talakat tangin. Manalangin tamo. O Ginoo, kapilan man sanay kay magkulang babye kapuryan keka, parking kaganapan ng biyet kaligtasan pagkalumuke kami kaniting Eukaristya, itiadwan may kapamilatan ng Kristong Genume. Amen. Igino mantabeya kekayo. At keka antimorin. Bendisyon na nakatama ng mayupayan Diyos,
Gipatanak ng banal na Espiritu. Amen. Ing misa may arine, umen ako king kapayapaan. Salamat King Dios. Lagyan ng pampan nga anak ang paning banal na Espiritu. Amen. Maya payabak po kekongan.